Pinia bangke nili nali tumafan Karbi Anglong along pen kapiklang pon Voreng Awarsai APHUTHAK sinali tumhan labangso video long nang than pachini pon ikpo lapen details mati klar da kalambang eka ikia sonali tum labangso video along si thek pon long ikpo tangte aprang si KARDOM kadu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelang arat do anafan stame nangli tum jong si labangso YouTube channel long naka humri milang pulote kachinghon penali tum subscribe ingon lapen latest update kilong versi aphan labangso subscribe pugeto kadung belarjan theklangi holabangso dim stamin nalitum berpon igdernon tangde non pathiek pen kopi Voreng Awarsai ma kon ana post vacancy sidoma kachar lengdeng ko asneing ma labangso APHUTHAK le non pathiek pen chithan pononang lapen lang pononang tangte non pathiek pen labangso Voreng Awarsai APHUTHAK dak chithan pononang labangso Voreng Awarsai mate labangso notice kapiklang pon labangke Government of Assam Office of the District Commissioner Karbi Anglong District diphu mate development branch hin pen labang lapen labangso notice labangke dak 14 October 2023 sidak paklang pon iglo lapen labangso notice alo long ko PPC ki tok ma labangso APHUTHAK dak chithan ponona labangso notice along ketok bangkela sonoda application are invited for engagement of 3 fellows of inspirational blog program at ABP in respect of semilangso nilib lapen rongmongwe development blog under Karbi Anglong district Assam for a period 12 months on purely temporary basis in indicate against below asila sonla semilangso nilib lapen rongmongwe development under manel rongmongwe development blog lo lapen dak temporary afan dak 12 months afan labangso Voreng Awarsai bang dak paklang pon iglo lapen kaduka wepen dak kithom anangji apus bang kithom months dolo lapen 12 months fan temporary chot rasining ke hanga bang phua bang fiatum nang litum jong si jogdun igji pulte jogdun ikta lapen details dak do thulang details an bang mention pon lablo the candidate must be citizen India preferable resident of state of Assam nang po lapen dak spended total spend of res 45 direct 55 per month nang litum long pon ikpo age limit labang ke 21 years spend 35 years an arta dak unaccept pon polapen kachar liang deng kinang ji labang ke lada ke do keto arason bang nang ik type of postgraduate any discipline postgraduate ki unta nang polapen b number lang tok pondosol process data analysis and presentation skill donang polapen sol be conversation use as social media lapen sol process project management skills ta donang polapen experience of working and internship with a development organization lapen self driven with a good communication skill donang po lapen asana knowledge of the local language asap so dak local language I wish ta met hegnang po lapen lason tak sidak penaan ki tok pondo lapen koson si ka apply nang ji labang so process ta medak pi pon iglo to duly fill up application in standard form with the all relevant documents photos soul raise the office of the district commissioner Karbi Anglong diphu development branch on before 30 October labang so chiklo 30 October aprang nang litum standard form long fill up si documents analitum pidun si kit hondam nang ji labang kelason lo office of the district commissioner the Karbi Anglong diphu labang so dim sinalitum thondam ignang po lapen nalitum email pen stame luik me labang so ke apply form hai hui bangke email pole nalitum ladak thek pon longi dak screen along dak do iglo e-office Karbi Anglong @assam.gov.in labang so dim le nalitum los tame chok exila pen number 6 lo the decision of the district commissioners Karbi Anglong as to the eligibility or otherwise of candidates shall be final in the verification in fund or the candidate does not fulfill any of the eligibility criteria his or candidate will be cancelled asi jong si documents lapen kapre ka son chok si chok lim le pule dak alang li tum hanbang cancel pon po lapen selection will be the business interview lapen personality test lapen skill test ilai si dak en pon po lapen kadu ka wepen dak 100 marks an dak en pon po lapen test lapen tax bang la son la copy piece da complete nang zima labang so APHUTHAK tame dak nalitum lang pon ingo dak tok pon inglo lapen marks tame dak pi pon inglo kan ana porma labang so ports tame dak tok pon ikthal labang nilinon details nalitum manang than pachini tekte dat po test of selection will be held on 10 AM
6 lapen 7 November molom si labang so test ma endpon po lapen adim labang ke district commissioner Karbi Anglong labang so dim lo lasi kopine jong si kachini kang tunglang pul nalitum dak teglongi for any query contract silsong dera research assistant development branch DC office Karbi Anglong 9957606389 labang so dim le nalitum homri ikstame chok iglo jong si kapre details nalitum arjutu iklang pulotang te lapen lanchot lo lapen ada apus bang ke thom do lapen monthly salary nalitum 55 anlong pon po arta labang ke 21.35 years an angbong molom abang phu abang phitum si labang so Voreng Awarsai long bange jogdun long ikchot po lasi nalitum jong sining hang poltel nalitum kachar liang deng lapen qualification lapen daketo ateng du ik thailo pulta nalitum labang so Voreng Awarsai bang nalitum claim dun iktame lapen jogdun iktame lapen last date nili puthule thot po 30 October 2023 si dak last date lo asi nalitum labang so aprang nalitum jogdun ikon lapen ki jogdun nai labang ke offline si jogdun iknang po standard form along nalitum fill up si lapen nang online si jogdun igi pulta nalitum a form fill up type and scanning pen si nalitum la dak pipon gmail along si nalitum lo iknang po mate email along si nalitum lo iknang po lapen te sai huya details dak tokpon ikthal lapen an details manil nalitum hana than pechini edet po lapen labang so advertisement alo nili telegram channel kalti whatsapp channel long lo ikpon nalitum hodak pen download ikpen lang ikon asipi labang so video nalitum kan ma share on share ego Karbi Anglong aras tame pechini iknang lapen palang ikna asipi ni video long mang nili la an sikang ton ikpon lapen labang so YouTube channel nalitum subscribe relang pulte prapjen pen subscribe ikon tangti dumi thakmi ka duka vi Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fast tame nili hin pen KARDOM to change your